odi for back to back se won so so kwaji loan be ware de na Afia me pacho wa me disappoint be se Afia kwaji loan e na Afia kwa sesem nyina kwa sesem na nsem ko yeniti a tornado be ka se omusoro mbokoboko mfa no ko court na tisa ne obunye gidigidi ni jimbe tu efiso Meda obade ase odemi kora acheme ene anope na mojaridi mi mu afisane ene wa wo hwem baby a wo wiase afana nyina meda obade ase edema okra titru abrochirefo na me wonyam kesi de bia mutune ne live na mo hwen wa attention TV so ena enzema aba betu dwa ye me na aba fontentas dem diko hu ye de ene o say ye ganafo ya da obade ase ene so bie mu no Mika biye ma no ate ase ye Afia Schwar ye sister penny nyame adom wasan wali biem oni abro kan se nsem ya chese ne beto manja na ne emu ntokwa ene emu awre ho Ghana fo ne boxing ne awale mko na ko ye se ahi boxing ring to na no bia de ma ne nyonko ene ye da sorry ya Ghana fo atari ya te de ye sister penny nyame adom wasan so awali biem nti na me de me kwantimi kan natili menye odi for back to back e wa ha me de asemi e ko ne puna no nso adwen kyere e wo Afia Schwar awale no enzenze mi momuram ni bese ensem Mesa ema wiase afana nyina akwa ababiem esande by Attention TV so pamocho mo subscribing to the channel for me na mo share videos no across all the social media platforms so enfa ema menyi mo din ye pa Queen Pastor Foundation Queen number no ene da screen ne no Queen say ni obenya bia e de abroa ejanka asem eye momo obeji 100 200 bibia o de 1 cedi 2 cedi 3 cedi kura number no momo mesa ko di for back to back oni abo ewura ensem no odi for amen na we actually me ebe no say dey say se wo ka se esono wie ene soro hwe enye sana ga me se ma hwe na ma we enye pe ma hwe na so betimi ahwe na se bi na anwe videos aye hwe ewie be ne wo adwene papa ni utirima na pe beautiful adwene papa ni utirima na pe sa adwene papa wo utirima so penny se ba betra ena wie eni hwe what for back to back bobrance na ye kwere ma bi se ye nyina o Ghana ena sabi Afia Schwar sliga oba ware papa e fena broka na ye de ni se Afia de ni tumi ye se we nyano abrakwa tamokochi na sabi buru sabi nyano perform ye fa chame na obi si ne so a oye ne ho adwuma no na me sabi a judge ana me lawyer anka me hu se oba ekofo ne ku achi a be hwehwem be de nyama enan ene be di asem ada say number 1 be ma no hu ni o number 2 be ma no anya no tiska ware oba no number 3 me hwe say oba no when dey too much number 4 oba no obuade ntie na kana Japan be ka say oba you are good in bed in sex, excuse me to say. You are good to cook, you respect. Kind of no. Na awari ye nyina obi e no ochi fo asem pa kono ho a. Na me pese bibi se tie fo se. Mo mu bi se first nega ma me se. O diska na wada abrokwa, okoji loan. We susu okoji loan na. Nye di asem sebe. Hada asem ne baba o. Odi for back to back. Se won susu okoji loan ba ware de na Afia me pacho wa me disappoint be se Afia okoji loan ena Afia kwa sesem nyina kwa sesem na nsem ko yeniti a tornado be ka se omusoro mbokoboko mfa no ko court na tisa ne obunye gidigidi ni jimbe tu efiso na se nyame adom
Abrakwa susu farm boy would know nothing. Nothing again. Yes, farm boy with nothing. No, oye ne Moses officer pumping oye matua and a man Ghana for me say money at you. Mona first na mo de 6 pack ne ye voye kapu di mompe na mana mo pes fruitata na 6 pack ne bot ne nufuri o wusinsi ya na mai eda so no mo so a we pagya mo nsem no de mo ye ne on de no se Ghana for man pesa bi enti se fiasho snega etimi akonya ne dofo na se nyame nchade wa ware dia afia nyame ka cho se nye usika ena wo ye sa ne nyankopon hia dia odifo akosi ntwi me hia ware no so me se hira so Ghana sasu nature wo so nyina e hira ware no so na fia wo koi mfa nkwase asem no enko because me hira ware nsu na kokodi nkwasasem se nye fake ade na wo ye na se jenu dia afia emfa onyama nyama no kwa ware ase me sira nkwa tete ne ma me sira ne onyama de ma me sira ka kire aba wo no e de ma o mayachi wu bi mama mayachi ukoi awurade nkire awode no man ko yi na afia unko ye social media marriage bi se afia unnim na kwa sade wa bi na ba odi for back to back ebe hihim se meko afia me blase afia ma no kasa ne ton de tele kunja so ebe sa because abrakwa de onu afia na aka so koji loan nti oba so otaji loan de ware mema de na se bi woni nsem nti se sia mawu se we de eya ware kan no ese bi hira so na ehye dunya nti Ghana fo nyina ma momosi na monyimani efeses nega aware Afia Schwar warranty yenyi na yemu se enna ye odi for back to back e ka Ghana for Emma me pamocho mo subscribe to our channel for me na mo share videos na across all the social media platforms so if Emma yemu pc na natili ni mo odi ye now the comments in so air title e dey about den na wo like page you know what I say na ne na eda na ye tu ni e ko ye nim e wo abroad de bia me ka share say en ka se yes na ka say me say number na e desperate so pick number no so pese e ba wo na wo ko true bibi e bia ba na spiritual marriage e bia wo so da ya won te ase da ya ni hu abrabo le unhia e spiritual father e wo abrabo me say ni wo to na mo bia cho say fa anase en fa wo fa number nam obenya odi for back to back and then papa oni onu akwa e wo hu sense mu hu hia na obibi emu enyina number no so the same number na o friends so na pese be interview o do akosem etudwa abrabo a wabo bia akakoduru o pese ni ye chetwem na wiase nyina ehu bia peke number na omno obedi nkomo ni aba wabo no o pe advert bia wo bia wiase afana nyina o frɛ number na ye beba ho ni enu abedi nkomo bia pese atacheti bia e ma bia efa eye media ho bia na ebetimi ede ama fefefe mesa ko odifo back to back nche odifo boni se oba betiska e dia ware be ma na because Afia Schwar e ware eye abroka na ne bedani odi ni sika wale ene ese ne se oba ntimi wale oba ma e ma ni nye ya na me da se oba wade yo enunyam Bible say who find a wife has find a favor na oba part bi ho abedi be ma wa e ma ba e ma transform number 1 so ba nufu bedi be ma ho a wo so anapa sabe aburu na obanda mpem na wa fi ni nufu kakra and a transformation of life wo be ma no be yi and okay Isaiah 66 verse 11 ka Bible anka bu 66 verse 11 o chese be ma unum nufu a nufu num wo Bible mu oh ode mama hwe me fo sibe wa mema wa kan nufu num me pese atiefo be se sofu yo kekan kwase asem you know I'm a man of gentleman and I regard a woman and I respect a woman until I want you to read it and you know what exactly I'm telling you mama mo ye ni to be country and aka prof me pa shwe dey me kan bi okay mama English version ma na read it and see you see the way a mass sombo my life no is very precious na Isaiah me be say wo mo hwe we no mo say e mai oh
nufu enye fe kura na she brazier mo a e look attractive but o kono ya woro nufu no wa esen eyi ke nufu bi esebi ye wo nufu bia e bi ye nufu tin ye te se we popo I say charota yes and you come to ha kura na betime nu but ne obi saka nti nufu di e mu ahoro bebre quite Isaiah level 66 Only for time I call ni Isaiah dey tell me be hun say na yeah producer send your producer ma be say na say time should send your say hey look for Bible mu dey Isaiah he said 66 verse 11 Isaiah chapter 66 verse 11 you will enjoy her property like a child at its mother's breast. 11 no me can call. Okay, call. The Lord said, I will bring you the last property. And the own property. Na property the same can Japadi. The Japadi. Into no free Japadi could be Bema Braboma. Too precious. Into now our affairs was near Ghana. Was a fiance so new focus at Kuala Seven Ejiraho. 7 minutes of quiet yarn with the Abia. Or quite your gender and answer transmit. No, sorry, would the word the way I can't grow from come out crying back. Yeah, to the account. Can I walk? Can I then media now? Let me know Yabi and the Metros of an old. I me back kindly and Yanua. In time for can mother to the and also acquired transgender abuse and one way. I see what could ya. In fact, Beman and Japan said that. And they are property. Property, say, I'm sure you Bible. Thank you. It's your baby, you have a special property. And you know, 14 will be to me, child in the car to got him. You're therefore, as someone will claim a mother uncle see and send me so. If I was a man, and mamma would have more property. What do you mean? We are some women's property. It's a property, me and son. Okay, until you say, oh, well, yeah, I say, if you also a Bible mass and then because I'm a to one. Property a crutch na 12 years never moka. Say ye fear the yin sika compound be man dia. Na me ya samba ko American say. A man has found a favor. Yeah. Because we worry. And a one of fantastic something which is a nice idea Yakopon shisha to atwera to. Into fear property in fact papa na huma na twetwe dia. Na American say papa no. A fear manage maybe manage property. Na ye krakata. Na ye krakata sa na bodies na ehuna mane. Boza bia mo hasa ya nti eno so nya na nice na me masema kwa bibi za fia nze afia tumi ma tornado invitation eno de ene asensebe wantimi awani tornado invitation na odi tornado no ebentwa yie ena osama abra kwanso so invitation na na bounce abra carry sen ko ba fun bi obeji na chiro because ne body idi ene o ba buru afia kunu akonya ni da bi odi ko dem na onya age sabi wajimi ya from party papa sin Uni aba nim nyansa ofa be ma papa de be fie. No nim nyansa. Uni aba ma nim nyansa. Ode abranti ya to ne trouser da no to. Ene be fie so. Nti afensa afia so asnika nani na dwe nani aya adwuma. Wa fi nani fie. Na abranti bi ehun se afia. Ghana fo nyina se sebe. Di to na do se. Odi to na de. O se won na tete won. So odi to na do na ka. Yes, 70 last week. Won na tete won. Oni papa se me baby esi bolanga me baby so eti we nyina no tornado na ama afia so as nega din akwachi ka ye wure free back no ye si toto nka wure ye free sabi empanifo hwem ti ana na no ntimi ka wo refa last verse ni ye sorry eti wo tornado so etimi abo afia so as nega ni nufu ne sabi ne tone na ade ne baby ya hunde wura ama ne wa be fa na be fa ko na nye sika na afia so as nega akwaji no they say loan so dey na kufu ado abamu we dey loan interest e dey da so no enti say ba ko na okoje na ode be ye no ode be abra kwa dey nti say we dey okoje loan dey afia wo betua be we na nwa agemuna enti be dey na me kan say senye social media trend na afia paso ye na say e genuine marriage dey I wish him blessings but say e normal marriage dey na ye say wa koma kwa ne property nufu is property breast is property. So ni man never catch it. Breast is property. What kind Proverbs 30 verse 19 yeah or say yeah then sweet after milk. Sweet after milk. Yet time I was there. Also what did you know? Open yes sweet after milk e nufu.
me said ni for back to back attention TV that was here to enter from na obaye me pa mo subscribe into the channel for me no mo share videos in across all the social media platforms and no di for the ewura insem mu ne me se anya no wa ha sa topic we say etimi eto so say my your property wo okra na oni me kwa na minim sa na be binim timi kam timi do say property be yesi dan ye hwe ya pampam ne ere kwa ana ye kita ka o ya pampam ne wa me hu say ene ye se be nufu ne kita ye property was so kan property for front ye da me se anya no wa ha ne babo ewura insem ne yasan ehwe ade from odi for back to back makra mo am di dwuma de ebrem media ene na natil AK find that's an yes I'm sure